gahunda twari dufite byari bigoranye ngo dutekerezemo coronavirus. Nyuma ibihe biraduhinduka bitubera bibi kurusha uko twabikekaga. Nk'abanyarwanda intore twishaka mw'ibisubizo, twese hamwe dufatanije tukirwanya. Abari njye cyangwa se wowe uba intandaro y'iki cyorezo. Ingamba twahawe kuzikurikiza bibe nk'inshingano. Wamagara araseseka ntayoga, kwirinda twikumva ko bigoye. Ubuzima warinda ubwawe, famiye yawe n'abandi. Uburyo bwo kurwanya iki cyorezo nta kigoye twabyibwirizaye. Mu magara ziri mpagarara tutagize icyo twangiriza. Iki cyago cya coronavirusi cyaraje kitubera kirazira mu muco nyarwanda. Abana n'ababyeyi birirwa mu ngo zabo, amashuri n'insengero bibangamiwe n'iki cyorezo. Ariko turacyafite kwizera, gusenga no kwirinda. N'abari njye cyangwa se wowe uba intandaro y'iki cyorezo. Ingamba twahawe kuzikurikiza bibe nk'inshingano. Muri coronavirusi icyo dusabwa mwese murakizi, kugira ngo dutsinde iki cyorezo. Shyiramo metero hagati yawe na mugenzi wawe. Ninde udakumbuye kurya umuziki se muri club n'amasinagoge? Nakudohoka ambara agapfukamunwa. Ikinyago cyadukoze ububono, usabwaga natwe ntakugihereza. Tujye mwanga imagi na savo aho sanitizer, tugerageza kubahiriza amabwiriza. Covid ni fake. Reka mbe ijisho ryawe, umbere ijisho nawe. Ndinde nkurinde, dusabane ntawe ukwishisha. Dusabirane kandi dusurane, nyuma yo gutsinda iki cyorezo tuzongera dusabane. N'abari njye cyangwa se wowe uba intandaro y'iki cyorezo. Ingamba twahawe kuzikurikiza bibe nk'inshingano. Hari abo twabuze, hari ibyo twabuze, ibyo twakundaga byose birabura. Makwara acika tugirwa abashomeri na corona virus. Imishinga twari twaratangiye yose yaradindiye. Ubwo twamenye iyo virus tuyirwanye,